Ki pulit ke East Giant Hills hak arpo arterik uyayong kila yo tam ya kawe kamet yap urang ba beriu kebatia lingktar hajan kawe kanala haka surok ba NH6 haka shnong lom shnong wa larung East Giant Hills. Superintendent of Police upentip bahadien kajing tokit benya la ithu ya uni ulanot kumu Abdul Latif Sunways namerta ubadai na Golpara Assam bat hadien bala pendap ya barok ki jingdon kam kat kum kaan lapan kendria no ya kadika metyam syakajaka bu metyam hapok kleriat civil hospital na kabenta kajing pen ithu berkajingwan shimti daki bahayeng hasam. Kumta la kintui ki riupat ba bagin ai ki jingtim hakabaya day bat ki bahayeng hasam ne kinu ki badan jinga day bat uni unlanon.